Reka rero tugaruke kuri iri tangazo ryihutirwa ry'umutwe wa M23 usohoye kuri uyu mugoroba ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 2025. Ni itangazo rishimishije bidasubirwaho abarundi ku rwego rwo hejuru. Iri tangazo kandi rigaragaje ikintu gikomeye cyane. Reka duhere ku cyo bavuzemo bwa mbere. M23 imenyesheje umuryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu ko kuri uyu wa mbere yafashije abarundi gutahuka mu gihugu cyabo, n'abarundi barenga 500. Impunzi z'abarundi bari hariya muri Uvira barafatiwe yo n'intambara. Uyu munsi rero bakaba bafashijwe gusubira mu gihugu cyabo. Ati kandi tukindi mu bindi turamenyesha guverinoma y'u Burundi yuko igomba gufasha abo baturage bakabasha gusubira mu gihugu cyabo, atari ko kandi ikanafasha abanyekongo bafatiwe mu kubutaka bwo Burundi n'intambara bakabasha gusubira mu gihugu cyabo cy'amavuko hariya muri Uvira. Ati niba twarekuye abaturage banyu, natwe nimurekure abaturage b'abanyekongo bari hariya mu gihugu cy'u Burundi babashe gusubira mu gihugu cyabo cya Kongo. Ati abangaba bahunze bitewe n'amabombe yararimo aterwa aho bari batuye, atarimo aterwa na guverinoma ya Kinshasa. Ati abaturage bakaba ari abo mu bice bya Sange, Ruvungi ndetse na Katogota. M23 kandi kavuga ko byisumbuyeho cyangwa aretse ibyo ngibyo yanisitangaza yuko yiteguye gusubiza guverinoma y'u Burundi abasirikare yafatiye ku rugamba. Ni ukuvuga ngo M23 igiye gusubiza Burundi abasirikare yafatiye ku rugamba. Ariko noneho M23 ikintu gikomeye ikoze gishimishije cyane nuko itangaje yuko ishyizeho agahenge yo ku ruhande rwayo, unilateral ceasefire, ishyizeho agahenge ku ruhande rwabo kugira ngo abaturage b'abanyekongo cyangwa se b'abarundi bahunze babashe gutahuka mu bihugu byabo kandi batahuke mu mahoro no mu mutedendezo ndetse no mu gaciro kabakwiriye nk'abaturage b'ibihugu. Ati kubijyanye rero n'imitwe yitwaje intwaro, ati irwanya leta y'u Burundi, ati iyi mitwe ubu ngubu igikorera muri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati M23 irizeza yuko iyo itazigera na rimwe yemerera iyo mitwe gukoresha ubutaka yabohoye mu kugaba ibitero, ya mu kubitegura cyangwa no kubishyira mu bikorwa. Ati kuko iki gikorwa kiramutse kibayeho, ati byakangiza umubano mwiza hagati y'u Burundi ndetse na Kongo. Bivuga ngo umutwe wa Red Tabara ubundi buhora bwikanga buvuga buti Red Tabara cyangwa n'abandi barwanyi bose bakorera muri Kongo ariko bashaka guhirika ubutegetsi bw'u Burundi. M23 yijeje Burundi yuko abo ngabo nta mwanya bafite mu gice cyabohowe n'uyu mutwe. Babijeje ko nta Red Tabara ishobora kuzatera iturutse mu gice cyabohowe na M23. Ni ikibazo Burundi bwari bufite, ariko M23 ibijeje yuko ibyo ngibyo bitazigera bibaho. Nta Red Tabara uzatera Burundi cyangwa undi mutwe wose, nta numwe uzakorera ibikorwa bye ku butaka bwabohowe na M23 bigamije gutera Burundi. M23 kandi yamaganye ibitero bikomeje kugabwa mu bice bituwe cyane n'abaturage hariya. Ibyo bitero bikaba bigabwa na coalition ya Kinshasa, bikagabwa muri Masisi, bikagabwa muri Warikare, bikagabwa muri Minembwe. Ati ibyo bitero birimo birica abaturage abandi bagahunga. Ati kandi turizeza yuko dukomeje gahunda yacu yo kurengera abaturage bose b'abanyekongo, ikibazo cyose gishobora kubahungabanya. Ati kandi icyo kibazo tuzahangana nacyo, tuzanakirwanya duhereye mu mizi. Ahangaha bavugaga ibitero birimo kugabwa hariya muri Minembwe ndetse n'ahandi no mu bindi bice bitandukanye. Ibitero birimo kugenda bigabwa n'abarundi kuko ngo birimo guturuka mu Burundi, ariko nanone M23 ifite urugamba rukomeye kubera ko ubu ngubu Kongo ndetse nabo bafatanya barimo bararunda ingabo nyinshi cyane muri Tanganyika ndetse na Fizi ndetse na Maniema kugira ngo bategure ibitero byo kuzaza kongera guhungabanya umutekano cyangwa se ngo kwisubiza ibitero bigamije kwisubiza Uvira. Ubwo rero reka turebe icyo guverinoma y'u Burundi ribuze gutangaza kuri ibi ngibi bitangajwe na M23.
munyemerere rero dukomeze n'aya makuru yacu twerekeza i Kinshasa hari inkuru iturutseyo. Ni inkuru mbi cyane kuri uyu mugabo Joseph Kabila Kabange wayoboye igihugu cya Kongo imyaka 18 yose. Uyu mugabo akaba yaramaze kujya mu ishyamba, ndetse mu mezi make ashize we nabo bafatanya batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bashinze ihuriro ryitwa Sovola RDC. Urugo rero rw'uyu mugabo i Kinshasa rurashwemo amasasu menshi cyane. Turaje turebe ikibihatse bitewe n'iki, byose turabikuzanira muri aya makuru, urabimenya byose aho byakavuye n'aho byakageze hose turabikubwira. Turaza kugaruka kandi no ku bijyanye n'igihugu cy'u Burundi, aho habayeho umuhuro hagati ya M23 n'intumwa ziturutse i Burundi. Icyo bari bagamije nacyo turaza kukigarukaho, turebere hamwe n'icyo bivuze ku bijyanye n'izi mpande zombi zahanganiye cyane hariya mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, ariko na Kivu y'Amajyaruguru abarundi bari bariyo. Kabila rero uyu nguyu reka duheraho, ariko mbere yuko dutangira nakwibutsaga kubanza gukora subscribe, ugakora like, ugakora share kuri iyi channel yacu nziza cyane izajya ikugezaho amakuru ya politike cyangwa no mu karere, diplomasi n'ububanyi n'amahanga, byose uzajya ubisanga hano. Joseph Kabila rero Kabange uyu nguyu nyuma yuko amaze kugaragaza ko atavuga rumwe na Perezida Tshisekedi, yakomeje kugenda agendwaho mu buryo butandukanye, ndetse aza no gucibwa urubanza ahabwa igihano cy'urupfu. Uyu nguyu akaba hanwe adahari, ntigeze anajurira, bivuze ko igihano cye nyine kigihari byanze bikunze. Makuru rero agezweho araturuka hariya ku rugo rwe ruri muri quartier bita Gombe. Akaba ari quartier ituyemo cyane cyane n'abakire ndetse n'abategetsi hariya mu gihugu cya Kongo. Uyu muyobozi rero wayoboye cyangwa iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ubu ngubu urugo rwe nk'uko amakuru dukura i Kinshasa arimo agenda bivuga, ngo rugize gutya kuri uyu wa gatanu mu gitondo cya kare, nibwo abagabo bagize gutya bambaye impuzankano ya Garde Républicaine cyangwa se abajepe, reka tubivuge muri ubwo buryo kugira ngo mubyumve, abarinda umukuru w'igihugu bagabye igitero cyitwaje intwaro kuri residence y'uyu wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila Kabange. Abo bagabo rero ngo bari bitwaje intwaro ziremereye cyane, intwaro zikomeye cyane, bagize gutya binjira muri iyi nzu ya Joseph Kabila Kabange mu rugo rwe. Uyu nzu iri mu mudugudu cyangwa icyo twakwita mu Gifaransa quartier GRM do Gombe, cyangwa umudugudu wa GLM Gombe. Akaba rero abagabo ba muri Garde Présidentielle cyangwa Garde Républicaine bakaba binjiye ahangaha muri Gombe i Kinshasa kwa Kabila mu rugo rwe. Abantu mu muryango we bakavuga ko ngo hibwe ibintu byinshi, harashwe amasasu ndetse hibwa n'ibintu byinshi cyane muri ruriya rugo. Ariko umuvugizi wa Garde Républicaine yahakanye ko hari ibyibwe. Abo bagabo rero cyangwa ubu busahuzi bwakozwe hariya ku rugo rwa Kabila, ngo bwari buhagarikiwe cyangwa n'igikorwa cya operation yashyizwe mu bikorwa, ihagarikirwa no bita Jean Lando Ruhakumbirwa rero uyu nguyu akaba yarigeze kuyobora urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza, l'Agence Nationale de Renseignement ANR. Akaba ubu ngubu ari gukora muri Presidence ya Repubulika hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba akora mu biro bya Perezida Felix Tshisekedi. Niyo ngo wari uyoboye izi ntumwa zagiye gusaka kwa Joseph Kabila, hanyuma zikibayo n'ibintu bitandukanye. Uretse ibi ngibi byabaye uyu munsi, reka duse n'abatera akajisho mu kwezi kwa kane uyu mwaka, nabwo abasirikare bo mu rwego rw'ubutasi basatse rumwe mu ngo za Joseph Kabila wabaye perezida w'iki gihugu, mu rugo ruherereye nyine Kinshasa hariya. Aba basirikare ngo bagize muri uru rugo nabwo mu masaha ya mu gitondo, abagabo bari bambaye impuzankano y'igisirikare cya leta ya Kongo, baje nta nyandiko yemewe n'amategeko ibemerera gusaka bafite,
bahungabanya umutekano w'ababa muri urwo rugo. Umuryango wa Kabila ukaba waramaganye icyo gitugu n'igikorwa cyakozwe kitubahirije amategeko. Ubwo rero bageraga mu gace ka Limete, ubu ngubu noneho basatse muri ahitwa GLM, quartier GLM Gombe. Aba noneho bari bagiye mu gace kitwa Limete karimo icyanya cy'inganda, bateranye amagambo n'ababa muri urwo rugo babasabaga kugaragaza uruhushya rwa leta rubemerera kwinjira, ariko ngo ntibarwerekana. Icyo gihe abo basirikare bavuga ko imodoka ebyiri za Jeep Defender ziri muri urwo rugo ari ikimenyetso cy'uko abarobamo bafite umugambi wo guhungabanya inzego za leta, ariko bo basubije ko zifashishwa gusa mu bikorwa bya gisivili. Icyo gihe abasirikare babanje guta muri yombi umubaruramari ukorera muri urwo rugo, ariko nyuma baza kumurekura bavuga ko bakomeza iperereza. Byageze rero mu masambiri y'ijoro abo basirikare bakiri muri urwo rugo bamaze umunsi wose. Umuvugizi w'umuryango wa Kabila akaba yarabashinje kuruvogera kuko bakinguye ahantu hatandukanye bahungabanya umutekano w'abarobamo, nyamara bigaragara ko nta mugambi mubi uhategurirwa. Ubutegetsi rero bwa Kinshasa bumaze igihe bwibasira Kabila bumushinja gukorana na M23, cyane cyane akaba ari ihuriro ririmo umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Congo ndetse n'ihuriro nyine AFC, byose byihuje. Muri Werurwe Kabila akaba icyo gihe yarabaga muri Zimbabwe, ariko ubu ngubu yaratashye asigaye aba hari Goma, nubwo akenshi na kenshi aba yagiye mu bindi bihugu bitandukanye. Icyo gihe Kabila rero akaba akunda gusobanura ko iyo yaba akorana na M23 intambara iba yarafashe indi ntera aba yarakuyeho Tshisekedi kera, wakomeza kugenda abihakana. Uyu mugabo rero hamwe n'abo bafatanya bagize gutya mu kwezi kwa 10 bashinga ihuriro rishya ryari rifite intego yo gukemura ibibazo byugarije Congo. Iryo huriro bakaba bararyise Mouvement Sauvons la RDC, rikaba ryarashingiwe i Nairobi muri Kenya nyuma y'inama y'iminsi 2 yahuzaga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa RDC. Kabila yatorewe kuba perezida w'iryo huriro. Kugeza uyu munsi iryo huriro rikaba ibikorwa byaryo byarirukanywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rikaba ritemewe kuhakorera. Uyu mugabo rero akakomeje kujujubywa amajya n'amaza. Reka turebe kuri iyi nkuru nanone y'amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi avuga ko iki gihugu giherutse kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intumwa zo kuganira n'umutwe wa M23 kugira ngo urekure abasirikare ba kiriya gihugu wafatiye ku rugamba, ndetse unemerere gutaha mu mahoro abaheze mu misozi miremire ya Uvira. Abayobozi rero bakuru bane bo mu gisirikare cy'u Burundi nibo baherutse kujya kuganira na M23. Ibiganiro bikaba byarabereye mu gace ka Ruvungi gaherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru akavuga ko mu mirwano rero imaze iminsi ibera mu bice by'intara Kivu y'Amajyepfo yafatiwemo abasirikare benshi b'Abarundi barimo n'ufite ipeti rya koloneli. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka akavuga ko uriya mutwe witeguye guha Burundi abasirikare babwo wafashe mpiri. Ati kuri abo barwanyi b'Abarundi bafashwe cyangwa bakiri mu mirwano, turizeza ko bazitabwaho ku mutekano usesuye ndetse bagashyikirizwa abayobozi b'igihugu cyabo hubahirizwa uburenganzira bwa muntu. Amakuru akavuga ko ubwo bw'abayobozi b'Abarundi bahuraga na M23 bayisabye gufungura inzira y'ubutabazi yemerera izindi ngabo z'u Burundi zahize mu misozi miremire by'umwihariko mu gace ka Remera gutaha banyuze ku mupaka w'u Burundi. Izo ngabo zabuze inzira zicamo ngo zisubire mu Burundi nyuma y'uko mu cyumweru gishize M23 yigaruriye uduce turimo Rubarika, Mitimbiri, Katogota, Ruvungi, Bwegera ndetse na Sange izi ngabo z'u Burundi zacagamo. Kuri ubu rero igitegerejwe ni ukureba niba koko M23 ibuze kurekura abo basirikare, ariko nayo ikaba yabasabye ibintu bibiri, harimo kuba Burundi bwahagarika ibikorwa byose bya gisirikare muri Kongo ndetse bukanacyura ingabo zabwo ziri hara mu gihugu cya Kongo. Ibyo byose turakomeza tubitegereze, tubihanga amaso turebe aho byerekeza. Reka tubashimire naho mu yandi makuru.